La ciutat és un espai públic de vianants. Partint d'aquesta certesa, cal projectar-la o bé fer-la renaixer. La proposta busca recuperar tant el valor social com l'urbà d'un eix primordial a Carcaixent, amb un objectiu clar: crear millors condicions per a la vida urbana. Part de la importància del lloc està en l'activitat productiva i comercial, comunicant espais tan rellevants com la plaça Major o la plaça del Convent, tot això acompanyat per un nombrós patrimoni protegit. La idea inicial es fonamenta en el concepte de refer, tornar enrere, un procés de regeneració d'un conjunt reconeixible i unitari, però divers en usos i configuracions, que es dilata o contrau generant diferents ambients. Els llocs que es creen no són nous, sempre han estat ahí. Al mateix temps, es projecta una imatge renovada, però buscant en tot moment generar continuïtat en els diferents espais. Espais que dialoguen amb les façanes més valuoses, enriquint les perspectives urbanes alhora que es defineixen àmbits d'estància. En el cas de la plaça del Convent, s'elimina l'aparcament otorgant més extensió urbana. S'introdueix un espai de jocs acotat per als xiquets junt a la plaça. També es proposa una reconstrucció interpretativa al paviment del que va ser el convent de Sant Francesc, per mantenir-lo a la memòria física. El mobiliari urbà incorporat en aquests espais pretén ser flexible. La seva disposició busca generar diferents ambients. En angle persegueix facilitar paisatges de conversa, mentre que com a element aïllat permet generar entorns tranquils. Reivindiquem la mobilitat sostenible, on el vianant és la prioritat i el vehicle passa a un segon pla. Es proposa construir amb la mateixa materialitat, recuperant el paviment original, alhora que s'eliminen elements pertorbadors per fer el recorregut totalment accessible. També s'introdueixen noves solucions sostenibles, com paviments drenants que afavoreixen l'aprofitament de l'aigua. Per últim, renaturalitzar el carrer, convertir-lo en un recorregut on la presència de l'element verd mai es difumine. En definitiva, una proposta transversal amb un objectiu clar: fer ciutat. Actuar en estas calles es una oportunidad para resolver problemas, pero también para hacer sitio a necesidades o anhelos que hasta ahora no han tenido lugar. Para identificarlas necesitaremos tu ayuda. Hemos hecho esta primera propuesta desde el análisis y diagnóstico técnico, en torno a cuestiones que nos parecen vitales. Lo primero es lo primero: caminos seguros y accesibles. Necesitamos ganar espacio para conseguir un itinerario de ancho suficiente, protegido y continuo para las personas, con arbolado de sombra y una pavimentación sin sobresaltos, que no resbale. Alcanzada la seguridad, buscamos el confort y disfrute en estas calles. Creamos zonas para estar, arboladas, dispuestas según la cadencia de los edificios históricos. En ellas podremos sentarnos a descansar, esperar y mientras disfrutamos del paisaje urbano. El arbolado de sombra y su riego aprovechando pavimentos permeables ayudarán a regular la temperatura y humedad en verano. El coche pierde su hegemonía, pero aún puede llegar a todas partes. En las zonas que comparte con los peatones, su velocidad se reduce al paso humano. El conductor es guiado en su recorrido por los cambios de pavimento y el mobiliario urbano. Hemos dispuesto una banda flexible multifuncional para vecinos y comercios. En ella puedes dejar el coche a menos de medio minuto de tu destino. Hace falta conectar el paseo y la plaza del Convent. Por eso prolongamos la nueva pavimentación de la plaza a modo de alfombra, invitando a continuar el paseo. El entorno de la iglesia del Convent tiene un valor especial: el sol de invierno. Nos parece importante que se pueda estar a gusto, jugar, disfrutar. Sin embargo, el parque infantil está desprotegido en verano. Por eso, también aquí plantamos nuevo arbolado de sombra. El nuevo edificio que se va a construir puede contar con un doble acceso. Tendría un jardín interior, pero aún no está claro su uso. Reutilizar los adoquines es una posibilidad atractiva desde el punto de vista de la memoria y la sostenibilidad. Puede ser combinando con otros materiales como una textura más. Todas estas ideas y algunas más se han plasmado en los planos, pero falta incorporar vuestra experiencia. Por eso hay tanto espacio en blanco. Se nos ocurren algunas preguntas. ¿Qué falta en este lugar? ¿Qué es aquello que funciona mejor? ¿Qué uso quieres para el nuevo edificio al fondo de la plaza del Convent? ¿Mejoras para el parque infantil? ¿Qué otras cosas crees que deberíamos de considerar? Muchas gracias por tu colaboración. Un locus amenus, o lugar amable, consta de 3 elementos: sombra, vegetación y agua. En esta propuesta, un largo invernal lineal, al igual que las acequias del campo de Carcaixent, recorre el espacio de este a oeste, con valor funcional y simbólico.
recoge las aguas de lluvia, delimita el carril rodado y es el hilo que cose los espacios más emblemáticos de la actuación. Plaza Mayor, Plaza del Convent y el Passeig. El proyecto plantea reducir la circulación de vehículos con una calzada de un solo carril, apostando por un espacio peatonal con aceras más anchas, sombreadas y accesibles. Se crearán variadas zonas de sombras para que el peatón pueda disfrutar no solo de un paseo, sino también de la estancia. En las zonas más angostas aparecen naranjos en línea, mientras que en los espacios más anchos habrá grandes álamos, formando islas de descanso. El pavimento reproduce las cuadrículas típicas de las huertas de naranjos, cada una diferente de la otra y ordenada ortogonalmente a la acequia que le suministra el riego. La Plaza del Convent recupera su forma original, recreando con vegetación y pavimento la imaginaria silueta del antiguo convento franciscano. Bajo la plaza se prevé un parking subterráneo que pueda restituir todos los aparcamientos que se eliminarán del ámbito de actuación. Frente a la iglesia se crea un espacio amplio donde se pueden celebrar eventos, dando mayor visibilidad a la fachada y al kiosquet. La desordenada vegetación actual se elimina y se planta una nueva alameda alrededor de un estanque. El proyecto busca crear dentro de la esfera urbana un espacio singular, un lugar delicioso, de igualdad y paz, a dimensión del habitante. Perspectiva urbana. La proposta té per objectiu principal la millora de l'espai públic i el paisatge urbà de la zona d'intervenció. Es valora tant l'escena urbana, a partir de la seva arquitectura, com la proporció i característiques materials de l'espai públic, i el seu caràcter històric plasmat en la traça. La proposta assumeix el sentit itinerari per la seva traça sinuosa, que afavoreix un recorregut propici a descobrir els punts singulars de l'escena urbana, els edificis històrics amb arquitectures de diferent caràcter, la diferent secció del viari, amb bifurcacions a manera de xicotetes places que aporten amenitat al recorregut, i la vida urbana de l'àrea. Amb l'intervenció s'aposta per un model de mobilitat sostenible i prioritat d'ús per als vianants. Generant una plataforma lliure d'obstacles i sense canvi de cota, es garanteix una accessibilitat universal en la totalitat de l'intervenció. L'espai que es dissenya obeeix a les condicions de seguretat exigibles a l'àmbit públic, àrees netes d'obstacles, sense recolzades ni elements que creen interferències visuals. Espais còmodes adaptats per a vianants de qualsevol condició o edat. L'espai públic s'ordena gràcies a l'ús de diferents tipus de paviments i la disposició del mobiliari urbà. La circulació de vehicles queda limitada a residents amb accés a aparcaments propis, emergència, serveis urbans, subministre i transport públic. Es reutilitzarà parcialment el paviment de llamborda. A més, en les zones d'estada s'utilitzarà per al filtrat d'aigües superficials, deixant xuntes farcides amb terra vegetal. Es disposen arbres de port mitjà en les zones d'eixamplament de l'espai, formant xicotets grups de vegetació que es relacionen visualment, no formant alineacions contínues, a excepció de la zona del convent de Sant Francesc. En aquest cas, l'ordenació rememora la planta de l'edificació històrica d'aquest edifici, utilitzant la vegetació i el moblament per a reforçar la seva imatge. Intervenció que aposta per una il·luminació uniforme i viva íntegrament, generant un eix per als vianants protagonistes dins de la ciutat, generant un espai de suport a comerços i a la vida urbana.